Salibonani silibingelela kuzo zonke indawo olibingelelayo ibizo lami nguNtando Moyo umfana ozalwa eCholocho ngokuthokoza okukhulu namhlanje ehlelweni imbali yabaCuli ihlelo elolethelwa PND video production ngihleli lo baba omdala kakhulu babe ngimhloniphayo the legend ubaba uzazethula ethi ukuthi yena ungubani esitshela nje ngembali yakhe ukukhula kwakhe lokuba semculweni. Siyabonga. Okay, salibonani babukeli labalaleli, singakhohlwa labo gogo labo mama lasemakhaya lasemadolobheni. Igama lami Obediah Matulana umdala waseCholocho. Last week ngeke ngathi ngi-interview ngimazi ID 73 umuntu umlaleli uthina wayesicaba ukuthi ngazalwa ngo-1973 ngasemtshela hayi ID 73 kufana ukuthi iCholocho hayi wakhale mangala sibili. Ngikhulele kosiphepha ngathi kosiphepha lelubani kulo mfula ugwayi. So umfula ugwayi lwana useparata kwehlukanisa iCholocho lelubani. So besithina nxa sifunda isichapha sifunda ichamatho lesikolo kuthiwa yi-urban history la, but before that ngaqala umuntu okwahondlwa komalume. So ngafunda eSilwane isilapho sibala ngama-70s. Ngafunda eSilwane primary school grade 1 up to 3, then abadala bangithatha kanjani ngasembuya ngapha kithi eCholocho ngadosa lapho ngafunda up to grade grade 7 years. Kwasokusiba lesi kwaba isikhathi sempi lesiyana, so izikolo zasezivala. Uthe ngaleso sikhathi mina ngase njengoba lapha umsakazo wabuza usithi ngomunye umuntu owaya empini, hayi ngasempini umsakazi ngisuke lapha ngo-1978 yes. Khonale sasilaba abaculi abaningi but sasingalamagatari ngaleso sikhathi. Ukuqina kwethu kwakusasiqina ngokuhlabela, sihlabela lapho kuthiwa yimorali ubooster i-struggle ukuthi siye sibe lo mfutho. Okay, so we used to sing ama-revolutionary songs lawana. Ngingagxili kakhulu lapho athi lapha sivele sikhona ezomculo. Right, siyabonga. Lithe lina liku grade 7 isikhathi eqala isiphithiphithi ezombhangazwe to an extent ukuthi lawe mhlawumbe wagcina usungomunye ophatheka entweni zempi. Ngingakafiki mhlawumbe lapho ngifuna ukubisela emuva ukutheni ukukhula kwakho njengomuntu olokulalela ingoma zakho esikolweni waqhubha njani mhlawumbe esikolweni lokulalela ingoma zakho eziningi kulokunye lokudobha laphana nalaphana esikolweni mhlawumbe ungakafiki isikhathi sokulwela inkululeko esikolweni waqhubha njani? Lo into eyenzakalayo sikhona ngale egangeni besifunda. Bekufana nje ukuthi sisekhaya by noma singathi saseludije kufanana nje ngoba ngale sathola vele kule sikolo kule nto yonke. So besifunda lezi zinto zama-military activities kodwa kanjani ndifunda ngoba kulabantu ababefundile, so ama-teachers ababesifundisa. So into eyenzakalayo ukuthi sithe siba ngo-1980 ngakhontinua nje education yami ngoba sithe sifika ngo-1980 zahanjiswa sonkeni babesegangeni konke under isikolo okuthiwa yi-Izimfe. Yeah, sasenza ukufunda senza education production. So ngadonsa-ke lapho sasilamaqembu la njabo Black Mfowethu abafana ngafunda lapho iThusanang, i-Black Spear, abantu engafunda lapho eGeorge Silindika High School yayibhoding leyo sikolo ke leso. But sithe sifika ngo-1980 besihlala ematendeni besisagqoka ama-camouflage
uhulumende wasincedisa even school fees kusabhadala uhulumende sasaqeda isikolo sithe ngiqedile isikolo ke azange ngithole isikhathi sokuba ngahle ngaya ngaphi vela ngingakuthola ngavuka lepolice so ipolice lapha ilokuze ngithwabilo i-CV yami yaphuma kuhle sibili so ngafika ngala ngayise interview ngapasa kuteqedile sibhasilela phana manje unfortunately ngasendliwa ukuze ufishane because I didn't know ukuthi khona dala kwangona police feature. Yes, they used to consider that. Kwangona socha eliluzile feature so into yadlisayo but ngavele ngenza ama-application indaba eziningi ngumsebenzi so that's why ngithe azange ngithole isikhathi sokuba ngahle ngathola umsebenzi kwenye ikhampani lapha eBulawayo lapha ngasebenza khona over 10 years then meanwhile ngisebenza laphana sengena emculweni sengapha ngithi semculweni sengu-society isisikhathi ukuhlangana namabhendi anjengabo ngoba I remember umfana wayeshaya ibhesi ukuthusana ngokuthiwa ngibhotsela undodalana sasisame class wayeshaya ama-drums so watshona kuthiwa ngumashongile then ayidingela woduke lana konke ama-exes ngiyakwazi baphila engikwazi ukuthi kwalahleka udrama kuphela ngowatshonanga so sithe sisiku-society lapha awulamaqema manje abolela dembo isahla lapha koBulawayo udisco enjuku laphana ngoba lapho u-Andy Brown labo ihlala koBulawayo ihlala eSourcetown kuze kusimana sesahlala eChabalala kuzokuya iSoul Stars iSoulbet yayisemagwegwe lapha kuzokuya uSolomon Kuze uWindu Smalax ubingo longijesu wayelabo uSolomon iseseyile kuze kuthiwa sifera ngo-1980 kuthiwa iZimbabwe Stars yatshintsha igama yakho Fallen Heroes so wazoba kukhumbulana uMoyes le-Dynamic Brothers so amabhendi wonke la lokhu noMartin Love le-Search Brothers amabhendi wonke la amabhendi wanganalokho lokunjalo kathi ukuthi kuthiwa kule uyalona ngoyalala ngotsho sasile spirit esale sokubamba nomculo yabo ongakuthi noma sasilohlupho lama-instruments because by that time ama-instruments ayehlupha so mina ukuze ngiyazi ukuthi ukuthi it happened ngilize ingoma mina kuthiwa ngu-Divorce Number 7 single yakhona 1983 November then mhla ka-4 November kwaphuma kakhumbulana ukuze ledupe kuthiwa imenya zami so divorce yaba le-power ukuthi ivini konke uSolomon Kuze amabhendi amaningi ngabadlula leso sikhathi I remember le magazine okuthiwa iParade number 1 kwaba ngu-Divorce number 2 uSimon Chimbeti athi sesiqoqa nje ngoSimon Chimbeti sise-Harare ngale South Africa hayi nje into ethanda ile pride ukuthi uzithi hayi lapha mshamari watiroba lapha hayi indoda nje yezwisisa kakhulu so lokubambana ukuthi uyefollows kwakuyinto encane ukuyatshaya eHarare kwakuyinto encane that's eHarare kulapho ngabona khona undoda usereporta ama-artist lapha eSouth Africa kuthiwa KB I happened to meet him eMshandrapha ehotele eshaya elokuze le-England so uthe mntwana ngibona lapha sizorekhodi ingoma edala ekhulana na ambuza ngiyakufanisa labathi yimi sibili yakho akumfanisi uyangazi sibili so uDivorce ingoma lana into yamazanga ayivile kathesi ngiyayimangala but ungayikhangela ithi yadlala only 4 minutes 36 seconds but lakathesi national anthem ayingoma yancedisa kakhulu ku-popularity yancedisa kakhulu ingoma ku-popularity ku-publicity ngoba ngaduma kakhulu yisi isikhathi engadinga khona nguSolomon Kuze esithi kanti wayesepatapata lapha engathi kade sicabana labanye umama besephoqa ngayo mama bethi kade sikhuza sosithethisa sokuthi ngoma zakhe wathi hayi ayisimo wathi hayi azamdinga umuntu obona zabuya la so Solomon wangithwesa ngaleso sikhathi ngithe ngibona ngazi ngitshela ukuthi khona naye ngilana ngingazabe ngofa emsebenzini ukubuya kwami sihlala phansi wagcina embhalele enye i-album yamazange iduma kuthiwa why am I living phile la so wasentshela ukuthi hayi abantu bangale bayakhomphela ukuthi ngoma zakhe lapho ngoba ngaleso sikhathi i-maintenance yayitshisa yikho lapho kwaza khona ngabhala ingoma leya then ama-instruments ayehlupha
engasebenza la kwantu kusimalaxa nguyo udivorce lapha lesihlupha nguyo owanjela wathi wadinga nawazi kwangona sesitano mina ngisponsor abantu kusimalaxa ngisho so nguyo ayilama instrument omdala othiwa oyipenda othiwa Newton Groovers so Newton Groovers apha yancedisa abantu abanjabo ofana na Dube no yayincedisa abantu abanjabo lokuze oPaul Matabe to kwakusiba lula wazofika isikhathi ukuthi ngase ngichiya uJet Sounds amene kulokuze uNewton Groovers ngaba uJet Sounds asefika yikho lapha engathola khona abantu abanjabo the late fan Bomo kuze ngizobheka impilo siziva uyaphila ula then kuzobuya umuntu othiwa uJohn Chimoza late so labana abantu ngibaba bephethe iJet Sounds ilomfutho sibili kodwa ingakarekhodi kodwa umuntu ongamthola vele ukuthiwa wayevele ngiyama founders eJet Sounds ngifana na Dube on the late la so sathova lamajakala but very funny and interesting bakola le company okuthiwa iGrammar because singayiqambi bizwa ngayo into esizadilika ama-company sadilika lezi-TMC RTP ngabo so abantu labo ngakhangela kwakuyi-company one ngabe South Africa balethinye ibizo so abantu abana ababe-marketing bahamba bedinga ama-artist ngoba wafika isikhathi ukuthi sofuneka ama-artist angabe ama-talented so thina saba le-audition kwenye indawo kubula futhi kuthiwa yiquiz saba le-audition amabhenda ayifika almost 20 so uBhotolo Nyamondela nguye owayemarketela iGrammar and manager so ngithe ngena mina ngazivela emsebenzini sengena ngachawa divorce lana ngithiwa ngalobo ngempilo abona amapeseli sekhalakhala lapha ukuthi into zabo sezihamba kahle so amapeseli athe sekhalakhala bathe seqede konke bakhanya udivorce thethu number 1 ndawo so sithe silaphana sebesidayi ngoba qala ungarekhodi imali uzama ungaqala baba assess bazi ukuthi into lezi asinika imali basafanda kathi sokusebenzisa imali ukuthi uyarekhodi so lo Bruno Mnotho John Chingona is now the late nguyenga uyesishona ngoba ivele endaba zanga lesishoneni so wasebesithina ingoma esifuna lapha divorce number 1 yes ibhendi le yezahamba yala utshona sithi no azwithi umuntu yana bhendi but ayinasithe ukuthi kuleka kula bhendi lapho sifuna sikhuma ingoma esinika imali yethu isimali yethu izaphendi kabheki so yahlekisa so vele sesikhambile asarekhodi njengoba njalo azange luhlupho kangako so yingoma eyanika imarketing ngakayiphambili siyabonga sisehlelweni imbali yabaCuli ngihlelo baba Obadiah Matulana ubaba ozalwa eCholocho ubaba lengoma eziningi kakhulu ze legend ze former Zipra Keda ngujabulela kakhulu ukuthi PND video production uthe simcela sikhuluma laye wasinika isikhathi lokho ngiyakubonga ukhulume ngabaculi abadala lapha uSolomon Skuza ukhumbulani abangabantu asebalalayo engunanzelelayo ukuthi asoze safa esathola isikhathi mhlawumbe sokwazi nzima ngabo endimeni yomculo wena njengomuntu owawulabo ngoba abantu abasuka ePlum ngaleso sikhathi lalise Blawayo babe ngabantu abanjani noma mhlawumbe bangathi wena untshele Solomon ukuthi uSolomon Skuza wayengumuntu onjani uyecela ukukhumbula nje ngama-feature nje bekunjani ukusebenza lawo bantu ukuthi mhlawumbe usifake esithombeni thina njengentsha esathakazelela umculo wenu omdala singakhohlwa uSolomon Skuza indoda eyayifunde kakhulu ngaleso sikhathi kusanda 6 umuntu wayefunde kakhulu he was an ex-Zipra uSolomon into engamthandela yona ukuthi wayesifundisa ukusebenza kumphakathi singathi public lokuse formality so uSolomon mina kule ngoma engayibhalayo but ingoma lana yasuka sithe sirecord sokuphambanisa sama asicilisiwe flow ngangibhasa wathi ngambhale ngathi so no kumele ukuthi why am I living asathi ngambhale ngathi ngathi ngasezidimphile
sayenza argument wathi alright akazokuthola phambili kwale harari ngoba uqala wathi nxa useyarekhodi uqala uhambise idemo okuthiwa idemo idemo iyenza kunika impendulo ukuthi uyapasa noma ukupasa. So ngathi ngifikele kuze lapha we-ARA and other managers wadala it must be why I live ukhumbulana ilasibona uSolomon Skuza and who's a record it was uSolomon uSolomon Skuza labo mama kaSolomon Skuza labo mama babe ngabantu bani baba bengumachu. So ngangithatha njengesihloko sami vele ukuthi kwawusibalula ukuthi asincedise ngembono kakhulu. Undodana nguye owa esengathi ifounder yerumba emathebeleni ngoba lingakhohlwa ukuthi uthe esedume ngobalolila waya ewakhe wathola ipendi othiwa yiGwejane Band, Christopher Joel Gwejane Band engasambalanga phana ngumuntu esasebenzele kakhulu nguye wazenza sayazi ofolosi owanke obhinga lathi samletha ngapho kocholo bani nyamendlovu konke lapha lathi samletha khona ngapha ungathola ukuthi khona ama-artists alalayo ngiphuka ngawo wonke we brothers and sisters. Siyabonga. Brothers and sisters emculweni, brothers and sisters ekuliberatheni ilizwe lakithi. Kulomunye futhi umculi lapha umculi omdala njengentsha sake sathi sikhuluma abantu sasile ukucabangela ukuthi mhlawumbe nguyubaba Obediah Matulana at some point maybe why recorder differently kulo baba abathi Big Max yena uzangisebenzela mhlawumbe. Yeah, Big Max kwahamba so njengoba ithusana lesisonke esikolo inela so sithe singena ku-society ithusana ngabalapha eGwanda so Big Max period so wase collaborate namadoda lawa ngiyobhala ingoma lethi khona inzwisa ayazwisa ngicela amapholisa ayivale nguye owayeza khona lokho wabhala ingoma leyo wasesebenza lethusana bathe sebeqabene kumele ngibuyele sobala because history is a cruel judge. Yes. Bathe sebeqabene wahlala wafoma enye iband yalibala ilizwe layo la iband yakhona zange ihambe ekhashana from there wasebuya kithi ngoba mina ngaleso sikhathi umnikazi we-Jet Sounds uyaphila kathesi wathi nayi amakatari kasafundi so onemali yakhe usethengisa amakatari usethengisa lebiso lakhe nafu inyanga yayiphela kimi so la ngase siyaphuma nonkosikazi ukuthi hayi kule nto isiphangiphangi yaphuthu ikuthenga kwami i-Jet Sounds lama instruments akhona lebizo lakhona so uBig Max wasebuya kuthe ngo-1998 ngikhipha ingoma le ethi empilweni lathi umbuza ngayo egoqela ubuza ukuthi ngangiticha ngagqoka isudu so siyarekhodi ingoma le sahamba sancedisa iband yami abafana bambamba bashaya Big Max ngoba lethi bantu babili isinkwa sesizaba imali engaka isithi hayi chief break ukuthi abantu abasabhadala school fees abantu bashayisa sebabhadala post office so hayi i-album samthana ama-album ayi-2 awukhona uyaphila lakathesi ukhona uyaphila la ngenye nje i-legend esingathi siyi-legend. Siyabonga. Mhlawumbe sithi kancane fast forward sesiku 2023 semangaki mhlawumbe amadlala sowaqophayo from edlaladeni lakho lokuqala lelo eliyilo la kunika ifame kakhulu ebantwini. Hayi lapha kumele ngigide ngeziqabezela sibili from 1988 emathebeleni ndabona ukuthi kungaba lo mntula ama-album asho lawa ngikhipha i-album kathesi lesi 2020 unyaka wa 2023 album yami is 31 kwesitambo ukuthi ukhona emathebeleni ongalandeli
njalo isitiye siyilontshayo ngeke ngibonge ubaba welupane kuthiwa nguKelvin Gumbo. Undoda lo isitiye nakalithenga ngemali ethengwa ngabanye. Ulithenge nge-300 rands. Wabuya wathenga uthe actually uthe ubonga ukuthi amagetsi ahamba ube lohlupho. Wanika i-generator isebhokisini engena 15 liters. Ngisuka nje ekhangile iviki sene-generator. Umlandelo ungathi ngiyamesaba empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu ngento ayenzileyo. Sibonge kubaba laphana lithenga ubani baba from Elubani ovela Elubani. Shout out to Kelvin Gumbo from Elubani ngokuhlonipha legend yethu encedisa ngalokho ayincedise ngakho. Mhlawumbe ngokunanzelela la ngokuba lama album amaningi kangaka yini wena ongayitsho mhlawumbe ebaculini banamhlanje ngokunanzelela industry kusukela lapho waqala khona kuzofika namhlanje yini ongayitsho ebaculini banamhlanje abatsha? Inkuthazo engayitsho kubaculi banamhlanje ngilokubili okuthathu. Okokuqala, umculi ngomuntu. Umculi ngomlandeli. Umculi ngabalaleli. Ngithi abaculi bathi sibale enhlanhla ngoba amakatari kathi aselemali. Umculi ezokungalamali kodwa besijaya kunjalo ungalamali kathi sikule mali. So engifisa ukuthi bekwenze ukuthi njalo bathi nxa bezuza izuzo lezi after ama-shows becabanga kusasa yabo ngoba umzimba uyadinga uyaphela amandla. Kusuka kuhluphe ugcineni nxa amandla engasekho. Lapha sikhuluma ngekusasa yabo impilo, ukuba nomuzi, ukuba lendlu, ukuba nenkosikazi, ukuba labantwana, kube lento lekuthatha nje ukuthi khona kwama-society amaphala ama-funeral policies kuyanceda ukuthi kusasa impilo siphelele ngoba sonke lapha emhlabeni sivakashile. So igenge leyo kathesi bakhuthaza khonapho. Lani lizamana ukuthi libambane. Umculo uyabanjiswana, umculo lilima, angeke uwenze uwedwa, it's impossible. Isixwayiso sami sokuqala lokugcina. Njalo bafisela inhlanhla kakhulu ukuthi bengadedeli emva umculo ikakhulu ezingeni lakithi ngapha eSindebeleni bewuphakamise kakhulu sibili senza le kusasa ezayo. Siyabonga. Ngamazwi avela kubaba Obadiah Matulana the legend hleli la lapha ehlelweni imbali yabaCuli. Kumadlalade yakho wonke mhlawumbe ngiyakwazi ukuthi maningi kakhulu ngikuwabalise ma uzama mhlawumbe ukuthi ubisele ingqondo emuva yiliphi idlalade mhlawumbe ubona lathandwa ngabantu kakhulu njalo ucabanga ukuthi kwabangelwa yini lokho? Divorce number one record okuncane nje so umuntu adade ngathi mtshela ukuthi isidile inkulu kakhulu ngasedaya so sidile record. So ingoma engathi yangipha yavula impilo yami bese ube le nto enye ngoba mina actually ngafuna ukuba ngumlobi mayikwazi ukwasi waba lokugonqana ule bhukele leyabhala ngoChinyo Achebe the late Things Fall Apart. So la misidile ngathi Things Fall Apart alahamba sibili lahamba kuzwayo laleli uthafa nomlomo angathi nje abadlali damonga ahamba kodwa kwazi ukwelinye futhi kwakuthiwa bona asambele emakhaya ngawina ngale award ngo-2014 bhala i-album yami esi-15 or 16 khonapho. Ngathi vele nje ama-album akhona nje wonke angiphathisa empilweni aba lomfutho sibili zimbili zilutshwane zingaba zimbili zingaba zithathu ezingazange ziye zingene but lezi ezinyayi ngibonga abalandeli bangixhasa kakhulu. Hayi siyabonga. Sibonge lokho esihlelo baba Obadiah Matulana. Ake ngibuze lapha mhlawumbe labantwana lonkosikazi bona bawuthakazelela njani mhlawumbe umculo kababa? Yebo hayi singathi nje iminyaka yonke la le empilweni ngincediswa unkosikazi. Unkosikazi labantu nonkosikazi akazimshiyane laye. Ngilabantwana uThobekani Matulana, Thulis Matulana, Sikhangele Matulana, Thabis Matulana,
nokuthula Matulana, which means abafana bethu umthulisi Matulana uyodlala ama-drums. Usedlala ama-drums ezingomeni zami. Lo nkazana osikhangile la ekhaya ukuthi le album yakhe azayikhipha. Umthulisi isikhathi esiningi vele nxa nje izirecorder la uyafeature i-album lenja ufeaturing. So umuntu nje oyakhileyo uqalele kahle lembuli yakhe. Siyabonga. Cabanga ukuthi labanye abaculi bayezwa. Ungathini mhlawumbe kuma-fans awumculo werumba labantu nje ungathini? Ya kulento esenginanzelele kakhulu lapha ngabalandeli. Siyavuma abalandeli sizisebenzi zenu kodwa akasesihlabele ukuthi lichaya. Akasesihlabele ukuthi lichithe umcimbi. Akasesihlabele ukuthi lixabane ngenxa yethu. Ngoba ngiyananzelela isikhathi esiningi siyathi sisemcimbini so selibulalana, seligwazana, selidubulana. Khona kuyehlisa izinga lethu. Kuyehlisa izinga lomculo wakithi. Ngoba amanye amazwe abesihleka, kwezinye izindawo abanye abantu nje babesihleka ngoba into esiyenza lana eliyenza abalandeli ukuba umsindo lokuxabana lisiba libangathina haji. Thina siyizisebenzi zenu. Lathi kodwa ke lapho silelungelo ukuthi silikhuze. Siyalixwayisa lapho umuntu kazidlalele umcimbi uyaphuza ubhiya wakhe kuhle ngoba konkana kwenza ukuthi omunye umuntu ongithanda ungathi kulo mcimbi kasabuye emcimbini ngoba sehle ecabanga ukuthi uzagcina impilo yakhe imoshakala. Siyabonga. Mhlawumbe umbuzo wami wokugcina ungathini ngemva kweminyaka yonke le since 1988 angazi ukuthi iminyaka emingaki ngangakazalwa. Ungathini mhlawumbe emuntwini osafuna ukuba ngumculi, emuntwini mhlawumbe osadlala i-box guitar kumbe osashaya igabha le-olive angazi noma amagabha e-olive asisekhona ngesuku zanamhlanje kubuyeza ikatari ngeqala kana ungathini emuntwini ofuna ukuba ngumculi? Mina into engayikhuthaza ukuthi njengoba njilo ngasemva ngalokuthi umculo usule mali. Kodwa indima yakho njengoba njilo njalo ukuthi lilima avela kula indlela ongayenza ngomculo ngaphandle ukuthi kube lilima. Ngoba amakatara la yi-3 omunye nomnyomela bambili ikatara omunye ebambi ikatara. So okufuneka emculweni kulaba abasaqalayo abafuna ukungena khona ngale into yokuqala i-discipline isibili. Ngaba le-discipline le-respect hayi lapho into yakho izabahle. Njalo futhi okunye ngakukhuthaza uma ufuna ukuba ngumculi ngiyakhuthaza izidakamizwa khuluma lapha ama-drugs insango. Hayi nxa ngumculi lokhu kuthiwa kona asoze ngikwanisa ukungena esitejini ngingadakwanga. Hayi mina nginje ukuthi likhangele kusasa leli. Nxa ungumculi nxa ungayanga emsebenzini wakho amakatara ngoba amakatara ngumsebenzi uzifundise ukuthi uhambe esontweni. uJesu yeze bakuthi uJesu useseduze. Sadalwa uNkulunkulu siyabuyela labalele emathuneni bazovuswa. Itsho njalo le-album le engikhiphe lethu uJesu yeza. Omunye umbuzo wami lapha ukhuluma nge-album yakho yokugcina siphumile isitholakala abantu bengayithola mhlawumbe kuphi njani? Okathesi njengoba namhlanje sikhuluma nje kuyi-Friday 3 November 2023. Kathesi sidayisa kuma-CD, kuma-USB la kuma-shades ngefoni. Kuvike ezayo siyayifaka ebulenjini. Isatholakala ku-Spotify la ku-YouTube ngoba siyazi bakhona abalandeli abakhatshana. Siyazi abanye njengoba utshilo imbalo oyiphetheyo lapha omunye umuntu uyathemanga lethi athi umdala usaphila. Omunye uzammangalisa. So siyazi abantu bona banasichithekela abantu basemazweni lale. So ebulenjini kuvike siyabsikhona. Siyabonga. Sihleli lo baba Obediah Matulana the legend since 1988 sebebaningi abantu asisebenze nabo asebancedisile asivali sizoqhubeka mhlawumbe sikhuluma laye ngokuzayo ngenxa ukuthi isikhathi sethu namhlanje sibe sifitshane sidlulisa amazwi okubonga kubo bonke abantu abamxhasileyo kusukisela ekuqaleni kwakhe umculo kuzofika namhlanje esingakwenza ukuthi
simsupport njengabalandeli sithenge ama original copies kuye kuyatholakala ifoni yakhe ikhona online la nginje kayithola emoyeni ukuze ekwazi ukufinyelela lapha si PND Video Productions lusamazwe okubonga kakhulu ukuthi ukuze phakame umuntu omdala ohloniphekileyo engicabanga ukuthi mangingazama ukuhlala phansi yenza ama recordings ami calculate kahle is probably the oldest musician eMathebele North eMathebele eZimbabwe as a whole but eside lethu singabantu besindebeleni siyabonga enkosi.